Pues según y gracias por acudir, como siempre, cuando se os convoca a las ruedas de prensa. En este caso es para anunciar la adhesión de la SAR Teoría al programa Mugimen Kirol Txartela, que es una iniciativa impulsada por el gobierno vasco para facilitar la movilidad deportiva. Permite a las personas abonadas a los servicios municipales de deportes utilizar diferentes instalaciones en todo Euskadi. En los municipios que están adheridos a esta tarjeta, a esta iniciativa del Gobierno vasco, ponen a su disposición las instalaciones y los horarios que estiman oportunos. Entonces, los que están abonados en las instalaciones deportivas de la Salteoria podrán acceder a utilizar las instalaciones en otros municipios, y también los de otros municipios podrán venir a la SAR Teoría para utilizar las instalaciones deportivas de la SAR Teoría, que luego se explicará a Goizalde cuáles vamos a poner a disposición en horarios y la fecha de entrada en vigor, etc. Con esto damos un paso más en el compromiso con la promoción de la actividad física y el bienestar de la ciudadanía, y eliminamos barreras y facilitamos que las personas puedan seguir con su rutina diaria independientemente del municipio en el que se encuentren. Pero te doy paso a ti, Isalde, y explicas un poco los detalles, ¿vale? Bale, eskerrik asko, Agustin. Bueno, nik hasteko mugimendu txartela eskaren prozesua pixkat azalduko dut. Mugimendu txartela aplikazioen bidez eska dezakezute, urtarriak 31tik aurrera, osea, bihartik aurrera. Kirolguneko abonotuak bakarrik eskarak onartuko dira. Abonotuak baldin bazaete, bihartik aurrera aplikazio bat jaitsiko zeate, eta ez baldin bazaete abonotuak, abonatu inbartzeate, txartela hau gozatzeko, ez? Mobilean aplikazioan jongo zeate, aplikazio mugimen txartela jaitsiko dezute, han ikusiko zuen lehenbizi euskeraz edo gaztelera sartzeko, gero daukazute Bizkaia, Araba eta Gipuzkoatik sartu noski, eta gero lasarte bilatu, eta han zuen datuak eskatuko dizute. Datuak sartzen duzutenean, bidaltzen dizute eskaera ia bidalduta, eta bakarrikan gelditzen da, zuen emailez bidez, konfirmazio bat iritsiko zaizue, eta hor, konfirmazio daukazutenean, aplikazioan sartzen zeate, eta daukazuta hainbat herri, beren kirol zerbitzuak eskaintzen dizutuela, adibidez, zu lagun batek baldin badukazu entrenatzen leku baten, eta berarekin entrenatzen baldin nahi dezu, begiratzen dezu ordua, eta juten zea. Lanean beste herri batean baldin zaude eta kirolak nahi baldin badezu, begiratzen dezu aplikazioa, eta sartzen zea. Herri bakoitza bere eskaera jartzen ditu, lasarte horia gure ordutegia jarriko ditugu ere bai, eskaintzeko, eta izango da, adibidez, piztina astelehenetik ostiralera, 9:00-tik ordu 12:00 arte, eta gero ordu 2:00-tik 3:00 arte. Gimnasioa berez, astelehenetik ostiralera, 9:00-tik 3:00 arte. Eta hau beti bezala, kirola aurrera egitea, kirola bultzatzea, eta lasarte horiako guztiek gustatzea, ez da, Agustin? Galderaren bat? Gaur adibidez, jaisten baldin bazeate aplikazioa, ez lasarte horia ez da gertuko. Bihartik aurrera, saltzen baldin bazeate, ikusiko dizute lasarte horia, han sartu, datuak iritsi, eta zuen eskaera bidaltzen dezute. Gogoratu, bakarrikan, abonoa daudenak, honen hartuko dira eskaerak. Abonatutak ez baldin bazaude, korri eta apuntatu mesedez. Es una razón más para abonarse a las instalaciones deportivas de la Eso es. eskerrik asko. Eskerrik asko, bai.